డాక్టర్ సుదర్శన్ వాయి గారు తెలుగులోనికి తర్జుమా చేయాలని కోరుతున్నాను. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. It's wonderful to be with you. Enyontobe wano Kple mi. To have this gathering together. Edunono ya memiele. Celebration. Christmas be azandudua miamia dumia to adonko. So ke gbanto ajiba rogbe. The Lord is about to reveal himself to you. Apotola aderu ku afian. If the revelation of himself Eyanye yen topo de refian si anye ya yira now. he loves us. Elomin He will save those who need salvation. ameyo hia DEDEKPỌPKỌ adewo. And those who need healing. Ameyo hia God is doyoyoa. a healer. Mawa God doyolai. is a deliverer. Mawa katulai. And at the mention of the name of Jesus, Nemi yo Yesu bonkoa. the sick will be healed. Dono wa haya. The oppressed will be delivered. Ameyo tera nyokpo The katutu. tormented will be set free. Ameyo le funya mo wakpo gadede. As you have come. Esi mieva. You have worshiped the Lord. Eye mi subo apotoa. You have lifted up Christ. Eye mi do Kristo rejia. He also will bring a blessing to you from heaven. Eye ha lacho ya iracho jipo abanamiro. Together. Minamia do gbera de tu. Father, we Fofo mi da pe na o. bless your name. Mi yira o nko. Glorify your name. Mi kafu o nko. What a great and a gracious God you are. O Mawu gan, Mawu nyue nenye. Pray that your greatness will be revealed to everyone. Me do gbera be wo gan nyenye la de fia me siame. Goodness revealed to everyone. O domenyo a de fia me siame. And the abundant, inexhaustible grace revealed to everyone today. Eye wa mon veve manya gbloa aderu ku fia me siame egbe. Bless your people. Ira wo dukwa. Draw them closer unto yourself. Gblo va do ku ogbo. Magnify the name of Christ. Ko Kristo bo nkonchi. Manifest the miracle working power of Christ. Kristo bo nse ke wanukunu aderego. Thank you, Lord. Apoto mi da pe na o. In Jesus' name we pray. Le Yesu po nko me mi do gbera le. As you know, Abele mi nyene a. together for pre-Christmas celebration. Mieva mi adu asan je nko na Christmas. Christmas. On globe Christmas a. Christ at the beginning. Christ je gome. Then you have M-A-S. Eye ma ase ve wonu da. Today I'm going to look at Christ with that letter M. Egbe mi afonfo so Kristo nti ye mu ama kpledo. Tomorrow I'll be looking at Christ with that letter A. Eso a ma fonso Kristo nti si a ma no mo. I'm going to look at that word Christ and the S. Eye amagba ma fonu kore Kristo anti eye se ama no mo. Today the letter M. Egbe a ma. The afflicted Christ, the mediator between God and all men. Kristo si odoreti. Eye onya Avoulela le mi akplo ma udome. Christ lifted up. Kristo si odoreti. Christ exalted. Kristo si odoreti. Christ lifted up for you to see, Kristo si odoraji na obe na kpo e. for you to believe, Be na ho eji se. for you to be blessed. Be na kpo ya yira. The uplifted Christ. Kristo si odoreti. That uplifted Christ is the mediator between God and all men. Kristo ma si odoreti. Ye nya Avoulela le Mawu kple amegbeto kata dome. Kristo nto globe. He will be lifted up. Wa do ereji. And it tells us the consequence of being lifted up. Eye ogboro be no do ereji anu ike la jocho me ya we. Lifted up. Ebe na no do ereji a nu ike la joa. Comes to you when he's lifted up. Na to bo do ereji a DEDEKPỌPKỌ ike la va na o. Glory of God from heaven coming upon your life when he is lifted up. Eye na ibo ko ereji a mo po ti ko la to jipo ava. In John chapter 12 verse 32. Yohana tawive kuku blaton vovelia. 12 verse 32. Yohana tawive kuku blaton vovelia. Here is Christ Kristo ya. himself revealing what will happen. Yento egbolo nu sike ajoa. When he is lifted up. Ebe no ko ereji a. And I, if I be lifted up from the earth, will draw all men
unto me. eye nye la ne wakom de dzicho anyigba dzi la mahe amewo katã va nye ŋutɔ gbɔnye If I be lifted up from there, eye nye no kom de dzicho anyigba dzia the result of that, nu yike la dzɔ tso numa mea sequence of that, eme so nu yike la kplɔ ɖoa feet of that, viɖe yike la kplɔ numa ɖoa I will draw all men unto me. bena nye la mahe amewo katã ava nye ŋutɔ gbɔnye Lifted up on the cross. wodioe ɖe dzi le atsisoga ŋuti He died for your sins. eku ɖe wò nu vɔ̃wo ta He was buried. woɖii On the third day, he rose again. le ŋkeke tɔ̃a gbea wofɔe ɖe tsitre To rise him from the dead. esi wofɔ tso ame kukuwo dome megbea So the resurrection of Christ is not a private idea. be asɔ ɖe fia bena kristo be tsiretsia menye bena enya wawula wònye o Showed himself to the disciples. eɖe eɖokui fia nusrɔ̃lawo In fact, the Bible says that at one single time, he showed himself to 500 people. More than 500. eɖe eɖokui fia amewu ame alɔfa ɖeka Some people think that they've been lifted up after Christ died, after he rose again. They thought it's like the people are dreaming. agblɔ bena kristo aɖe eɖokui fia adoe ɖe dzia enye nu yike nye amewo le drɔ̃e kum be nyae drɔ̃e kuku amewo bu be drɔ̃e kuku be nyae And they call that dream hallucination. eye woyɔ enyama bena People cannot have the same dream. tagbɔgbegble dɔ 5 people having the same dream at the same time. ame etɔ̃ ku drɔ̃ma gaƒoƒo ɖeka me 100 people, ame alɔfa atɔ̃ the same dream at the same time. ɖewo katã ku drɔ̃ ɖeka le gaƒoƒo ɖeka dzia The resurrection of Christ eye kristo be tsitretsia was known by 500 people, more than 500 at the same time. eye ame alɔfa atɔ̃ amewu alɔfa atɔ̃ wokpɔe gaƒoƒo ɖeka me Died. eku He was buried. woɖii He rose again. egafɔ ɖe tsitre tso ame kukuwo dome If I be lifted up from the earth, will draw all men unto me. nye la no kɔm ɖe dzi tso anyigba dzi la mahe amewo va nye ŋutɔ gbɔnye Christ. kristo ƒe ku The resurrection of Christ. kristo ƒe tsitretsia Upliftment of Christ kristo dodo ɖe dzia is to draw all men unto him. yenye bena ɖi la he amewo katã va ye ŋutɔ ɖokui gbɔ Some people have thought that Christ is only for Israel. ame ɖewo bui bena kristoa israelviwo tɔ ɖeɖe ko wònye People have thought Christ is only for the West. ame ɖewo bui bena ɖi eɣedzeƒetɔ ɖeɖe tɔ koe nyi kristoa Christ is not alo ɣetoɖoƒetɔ ɖeɖe tɔ koe nyi kristoa because we're not of Israel and because we're not the West. esi ke mietso israel esi ke mietso ɣetoɖoƒewo ta But you know what Jesus said? vɔ minya nu yike yesu gblɔa Said, when I am lifted up, ebena no kɔm ɖe dzia when I rise again, ne mefɔ ɖe tsitre tso ame kukuwo domea resurrection power of the Almighty gets me from the grave. ne tsitretsi be ŋusẽ tso mawu ŋusẽ katã gbɔ va hom tso ame kukuwo domea makplɔ Not only Israel, mahe amewo menye israel ɖeɖe o lo mahe amewo only the West, menye ɣetoɖoƒetɔ ɖeɖe o lo all men unto me. mahe amewo katã va nye ŋutɔ gbɔnye The uplifted Christ, kristo si wodo ɖe dzi the mediator between God and all men. ame si nye avuléla le mawu kple amegbetɔwo dome The Lord has been lifted up. aƒetɔ la wokɔe ɖe dzi And as you are here tonight, esi le va fiafia ya and you see the upliftment of Christ, ele kpɔ kristo be kɔkɔ ɖe dzia and you believe the upliftment of Christ, ye le xɔ kristo be dodo ɖe dzia dzi sia I believe mexɔe se Jesus is the Son of God. be yesue nye mawu vi la I believe mexɔe se died for me. eku ɖe tanye I believe mexɔe se was buried. woɖii I believe mexɔe se rose again. egafɔ ɖe tsitre If you will confess with your mouth, ne le ʋuo me kple wò nu believe in your heart, ele xɔe se le wò dzi me died for your sin. be kristo ku ɖe wò nu vɔ̃wo ta Christ was resurrected for your justification. be kristo fɔ ɖe tsitre hena afiatsotso Will be saved. akpɔ ɖeɖe All men everywhere. amewo katã le afi sia afi India, all men. le india amewo katã Here, all men.
le Asia amewo katã, where all men afio katã amewo katã, recognize that Christ has been lifted up. ne edo dzesi bena wokɔ Kristo ɖe dzia. Let's look at that together. Mina miakpɔe ɖe du. We're going to look at three things here. Nu tɔe miakpɔ le afi ya. Number one, Gbãtɔ, the mediator between God and sinful men. avuléla le Mawu kple nu vɔ̃ wɔlawo dome. That's the one that goes in between God and all men. Nume dzɔ ɖe Mawu kple amewo katã dome. Number two, Evelia, the ministry of grace to surrendered men, surrendering men. amenuveve ƒe dɔ na ame siwo bɔbɔ wo ɖokuia. The ministry of grace. Amenuveve ƒe dɔ, Grace available for all men. amenuveve li na amewo katã. Grace available for those who do not merit the salvation of God. Amenuveve li na ame siwo medze na Mawu ƒe ɖeɖekpɔkpɔ o. The Almighty God Himself. Mawu, amenuveve tso Mawu ŋusẽkatãtɔ ŋutɔ gbɔ. God decides He's going to bless everyone. Eye Mawu me gblɔ bena ye ŋutɔ yeayra ame sia ame. And they can, Christ has come Kristo vava to reconcile all men unto God. bena wòalé avu le amewo katã dome kple Mawu. Sin He was lifted up. Ye te wokɔe ɖe dzi ɖo. That's the reason He died for you. Ye te wòku ɖe tawò ɖo. That's the reason He rose again. Ye te wòfɔ ɖe tsitre tso amewo ko dome ɖo. The uplifted Christ, the mediator, has come. He has a ministry of grace for those who surrender to Him. Ne Kristo siwo wokɔ ɖe dzia eva, amenuveve dɔ li wòawɔ ɖe ame siwo katã bɔbɔ wo ɖokuia gbɔ. Mercy and goodness for sick, suffering men. Ebe nublanuikpɔkpɔ kple dɔmenyonyo li na dɔnɔwo. Sin is available among all men. Nu vɔ̃ le amewo katã dome. Not only Israel, not only the West, sin everywhere. Menye Israel ɖeɖe alo ɣetoɖoƒetɔ ɖeɖe koe vɔa amewo katã dome. It's there everywhere. Fukpekpe le afi sia afi. Not only Israel, not only the West, even here in our place. Menye Israel ɖeɖe alo ɣetoɖoƒetɔ ɖeɖe gbɔ ko miagbɔ le afi ya hã nu vɔ̃ le. Comes the grace of God. Afi ke nu vɔ̃ lea, amewo ƒe amenuveve vana. Of sin. Afi ke nu vɔ̃ ƒe metsonuwo lea, Goodness of God. Mawu ƒe dɔmenyo gavana afi ma. Sickness is not only Israel, not only in the West, sickness is also here. Menye Israel ɖeɖe alo ɣetoɖoƒetɔ ɖeɖe gbɔ koe dɔléle le o. Ele mía gbɔ hã. Mawu ƒe dɔmenyo, Mawu ƒe amenuveve Sick here, ava na dɔnɔwo le afi ya. suffering here. Ava na ame yiwo le fu kpem le afi. Goodness for the sick, suffering men. Mawu ƒe nublanuikpɔkpɔ kple dɔmenyo na fukpelawo siwo le dɔ lém. One by one. Míakpɔ nu siawo ɖeka ɖeka. Number one is the mediator Gbãtɔ nye avuléla between God and sinful men. le Mawu kple nu vɔ̃ wɔlawo dome. Look at 1 Timothy chapter 2. Nu yi kpɔ Timoteo gbãtɔ ta vea. I'm reading there from verse 3. Kpukputɔlia, Mediator between God and sinful men. avuléla le Mawu kple amegbetɔwo dome, nu vɔ̃ wɔlawo dome. Who's a mediator? Meka nye avuléla, Somebody who mediates ame si ke lé na avu between two people. le ame eve dome. You have A, you have B. Ame ɖeka kple velia woli. A and B are turned against each other. Eye ame ɖeka ma kple velia ma wotsitre wo nɔnɔewo ŋuti. For A to be satisfied, he needs reconciliation, he needs togetherness, unity with B. Va ne ame gbãtɔa la kpɔ ŋudzedze to me fafa kple ame velia, ele bena woadrɔ̃ nya le wo dome. Great, Mawu amegã, holy, Mawu kɔkɔe, God loving, Mawu lɔlɔ̃tɔ, man sinful, amegbetɔ nu vɔ̃ wɔla, man as small as an ant. Mawu si amegbetɔ si ke le vitsukui abe aɖeɖi ene. Does Amegbetɔ yi ke ƒoa nu tso yet for man ʋuʋudedi kple ɖiƒoƒo me. to be happy, Vɔ gake ne amegbetɔ la kpɔ dzidzɔa, satisfied. ne amegbetɔ la kpɔ ŋudzedzea, For man ale to come reconciled to his creator, wode se nɛ bena woalé avulo ye kple wɔla dome. be a mediator. Vɔa ele bena avuléla nɔ anyi. Holy God
sinful men. ele ba Avoulela ne no Mawu kɔkɔe kple nu vɔ̃ wɔla dome. Sin is not only everywhere. Sin is in every man. Nu vɔ̃ me ba fi sia fi ko lolo ele ame sia ame me hã. Edzime susuwo, Action of his hand, ebe asi be nuwɔwɔwo, utterance of his mouth, nu yo do ago tso eƒe nu me, behavior of his lifestyle. yeƒe agbenɔnɔ. Man is sinful. Amegbetɔ nye nu vɔ̃ wɔla. Because man is DEDZI and corrupt. Esi ke amegbetɔ ƒo ɖi o gblẽ kɔ ɖo ta. God cannot have fellowship with corruption. Mawu mate ade ha kple kɔ gbegblẽ ɖo. God cannot have fellowship with sin. Mawu mate ade ha kple nu vɔ̃ o. God cannot have fellowship with evil. Mawu mate ade ƒome kple vɔ̃ o. And so men and God are separated. Ye wɔ bena amegbetɔ kple Mawua mama le wo dome. There is a great God Mawu gã li between God and all men. le Mawu kple amegbetɔwo dome. There is a God between God and men. Eƒe ɖe mama eƒe ɖe le amegbetɔ kple Mawu dome. Mikpɔ to ma ɖa. Mikpɔ to gbe ya ɖa. Between that mountain and this hill, there is a great God. Le etogbe kple to gã ma domea abali me li. Ede to aɖe gbegbe. Nobody can build a bridge between the hill and the mountain. Egoglo ale gbegbe bena womate asã dzi awɔ pɔn nɛ o. The separation between God and man. Mama yi ke le amegbetɔ kple Mawu dome. Chasing the gulf between God and man. Edo yi ke ma amegbetɔ kple Mawu dome. It's so deep. Ede to ale gbegbe. Anybody to build a bridge Bena ame ɖe la awɔ ana ɖe dzi alo asã dzia. down to the depths of that ditch. Ele bena wòadzi be yeatu doa. Build a bridge Hafi wòatu doa. so that sinful man can cross that bridge and come to God. Eye hafi ye nu vɔ̃ la tea ato ana dzi ava de Mawu gbɔ. No man on earth, Eye ame ɖeke mele anyigba dzi. man in any nation Ame ɖeke mele dukɔ ɖeke me. is able to go to the depth of the ditch of the gulf and start building a bridge between God and man. Ame ɖeke mate ayi abali gã ma me, eƒe goglo ma me kaka la va tu ana bena ɖe ne amegbetɔ kple Mawua ana ɖe la anɔ wo dome o. There's no man that is meditating. Ame aɖeke mele ŋgble dem o. Some people have thought in our land. Ame aɖewo bui le míaƒe anyigba dzi. They have thought if you can meditate your way through Wobui bena ne le ŋgble dem ku ɖe nu ya ŋutia, and change your way of thinking, ele trɔ wo tame susua, say you will grow and evolve to be like God. eye la tsi anya nu anɔ abe Mawu ene. They're saying that the philosopher, Wogblɔ bena filozɔfowo, saying the spiritual man, wogblɔ be gbɔgbɔmemewo, can build a bridge between man and God. woatea awɔ ana atu ana si ke anɔ amegbetɔ kple Mawu dome. No man can do that. Ame ɖeke mate awɔe o. No man in Israel, Ame ɖeke mele Israel awɔe o. no man in the West, Ame ɖeke mele ɣetoɖoƒe awɔe o. Ame ɖeke mele Asia awɔe o. no man in India, Ame ɖeke mele India awɔe o. no man anywhere in the world Ame ɖeke mele xexea ƒe afi ɖeke la tea awɔe o. builds the bridge to God. Atea atu ana kaka wòayi Mawu gbɔ. And Jesus came. Eye Yesu vava. Jesus, Yesu, the Son of God Mawu vi la, and the Son of Man. amegbetɔ vi la. You can tell from his title, La tea gblẽ tso ŋkɔ yi le sia ŋuti. Son of God. Mawu vi la. Hold the hand of God. Atea le Mawu ƒe asi. He has the same nature. Dzɔdzɔme ɖekae le ye kple Mawu si. Ŋusẽ ɖekae le ye kple Mawu si. Mavɔmavɔ ɖekae le wo kple Mawu si. Ŋkɔ ɖeka le wo kple Mawu si. He is the Son of God. Eyae nye Mawu vi la. But he's not only the Son of God, Vɔ menye Mawu vi ɖeɖe ko wònye o. also a Son of Man, Eganye amegbetɔ vi hã. having the nature of God. Mawu ƒe dzɔdzɔme le esi. He was born to this world. Wodzi ɖe xexe sia me. Son of Man. Amegbetɔ vi. He went through the experiences of man. Etsa nu ye me amegbetɔ ƒe tona kɔ ehã to wo me. Negbe nu vɔ̃ koe mele ŋuti o. Edɔ wui lo. Thirsty. Tsikɔ hã wui. He slept.
Edouan. Efona. He used his leg to go from Capernaum to Nazareth. Ezona tso Capernaum. Ayi Nazareth. To all the experiences of man. Ewo amgbeto ben mototo kata. Son of man. Amgbeto vila. As a son of man. Amgbeto viema. And hold the hand of man. Atiale amgbeto basi. Son of God. Mawu vi. Holds the hand of God. Elle mawu basi. Son of man. Amgbeto vila. Holds the hand of man. Egale amgbeto han basi. Because he holds to God and holds to man, he brings them together. Esi ole mawu basi. Le amgbeto han basi ta. Atia ahova du. In the whole history of humanity, La amgbeto pome kata pe nyajojo me. is the bridge between God and man. Yesu reka kwenye anasi kele. Mawu kple amgbeto dome. Look at that 1 Timothy chapter 2 verse 3. Timothée gbanto tave kpukpitolia. It says, for this is good and acceptable in the sight of God our Savior. Elabena esi anyo eye oje mawu miaxɔla ŋu. Good and acceptable. Enyo eye oje. Christ came to do good. Nu ke Kristo va bia wa enyo. Looks at what Christ has done, good. Ne mawu kpɔ nu ke Kristo wa enyo. At what Christ has done, acceptable. Esi mawu kpɔ nu ke Kristo wa edze. Before anybody can build a bridge, Hafi ame ɖe la tu ana. his proposal has to be good and acceptable. Ele bena ebe susua ne nyo eye wadze. His provision has to be good and acceptable. Ele be dodo ele sia dodo la nyo eye wadze. The plan has to be good and acceptable. Ele be dodo ele sia ne nyo wadze sia to adze gato. The uplifted Christ. Kristo si o do ɖe dzi. As he came to be the mediator, Esi o va nya Avoulela. God looks at the plan. Mawu kpɔ dodoa. God looks at the provision. Mawu kpɔ nunana. God looks at what he's going to do. Mawu kpɔ nu si o do la wɔa. And God says, this is good. Ye Mawu gblɔ be nu sia nyo. This is acceptable. Nu sia dze. Good to God. Enyo na Mawu. Acceptable to God. Edze Mawu ŋu. And man looks at the plan. Eye amgbeto kpɔ dodoa. Man says, this is good. Eye amgbeto be nu sia nyo. No other offering of Adam and Eve. Nunana ɖeke meli tso Adam kple Eva gbɔ si nyo o. Offspring of Adam and Eve. Nunana ɖeke metso Adam kple Eva gbɔ si nyo o. Have a provision like this. Si ke la na enu alia o. Could have a plan like this. Si ke la na dodo sia tɔgbe o. And could do this. Eye w'atia wɔ nu sia tɔgbe o. The man, Negbe ame. son of God and son of man at the same time. Negbe ame si ke nye Mawuvi ganye amgbetɔvi la koe. Because of that, Le mata. man understands Amegbetɔ se gɔme. people could not do for us. Be nu ke amegbetɔ matia wɔ na mi wa. Christ has come to do. Kristo ava be yawɔe. This is good and acceptable. Esia nyo eye wodze Mawu ŋu. For this is good and acceptable in the sight of God, our Savior. Esia nyo eye wodze Mawu miaxɔla ŋu. Look at verse 4 there. Mikpɔ kpukpu nelia ɖa. Verse 4 it says, Kpukpu nelia bena. all men to be saved. Ame si le didim be woaxɔ amewo katã bena. Have all men to be saved. Ame si di bena woaxɔ amewo katã woakpɔ ɖeɖe. God and man has now been built. Fifia ɖe wotu ana alo wotu pɔn le Mawu kple amegbetɔ dome. Use that bridge. Mekelatia to anama dzi. Who can go over that bridge? Mekelatia aso anama. All men. Amewo katã. And as you are there, Eye wòyi le afi ma. you know the bridge has been built. Ele nya be wotu ana alo wotu pɔn. You can use that bridge. Latia ato edzi azɔ. It will have all men to be saved. Yi ke di bena ɖe na amewo katã woakpɔ ɖeɖe. Not only the people in Israel. Menye Israelviwo ɖeɖe ko o. Not only the people in the West. Menye bena ɣetoɖoƒetɔ ɖeɖe ko o. People in Africa. Menye be Afrikatɔ ɖeɖe ko o. All men everywhere. Amewo katã le afi sia afi. Men in India. Amewo katã le India. Men today. Amewo katã egbe. You are
Ne ele ŋkɔ ye semegbe. His salvation is for you. Ɖeɖekpɔkpɔ ya tɔwoe. His goodness of God is for you. Mawu ƒe dɔmenyo ya tɔwoe. You will have all men. Elabe wohã le amewo dome. You are there today. Amewo katã yɔ le afi ye gbe. You will have all men. Ela esi ke woaxɔ amewo katã ta. Know that Christ, the uplifted one, has come. Ame yiwo katã nye bena Kristo si wokɔ ɖe dzia eva. Builds the bridge between God and man. Eye wotu ana alo pɔn le amegbetɔ kple Mawu dome. Savior of all men. Ye nye amewo katã ɖela. The Redeemer of all men. Ye xɔ amewo katã ƒle tso nu vɔ̃ me. One that comes to you today. Ye nye ame ke va gbɔwo egbea. Says if you don't exclude yourself, you are part of the people who can be saved. Eye wogblɔ be ne wo ŋutɔ me ɖe ɖokuiwo ɖa le mo ake wo hã ele ame yiwo la kpɔ ɖeɖea dome. The mediator Kristo ye nye avuléla. lifted up. Wokɔe ɖe dzi. Has done something good. Ewɔ nu nyui aɖe. He provides forgiveness and freedom for you. Ewɔ nunana hena wo vovokpɔkpɔ kple wo ɖeɖekpɔkpɔ. Eya nye avuléla. And he holds your hand. Eye wòlé wò asi. Holds the hand of God. Eye wòlé Mawu ƒe asi hã. He brings those two hands together. Eye wòna be asiwo va ɖo du. As you surrender to him. Ne bɔbɔ ɖokuiwo nea. Believe on his name. Ne xɔ eƒe ŋkɔ dzi sia. Because God will have all men to be saved. Elabena Mawu di be amewo katã woakpɔ ɖeɖe. Put salvation, the provision of salvation to a group of people. Mawu tsɔ ɖeɖekpɔkpɔ na amewo. The bridge is for everyone. Ana yawo tu alo pɔn ame sia ame tɔe. Menye be ame ɖewo ko tɔe wònye o. The sinful man to the holy God. Mawu di bena ɖe yalé nuvɔla ƒe asi ayi na Mawu kɔkɔe la. Your natural carnal self unto the creator of heaven and earth. Edi bena ɖe wò ame si ke nye ŋutilã me yakplɔ atrɔe ɖe wò wɔla gbɔgbɔmetɔa gbɔ. Come. Va And there's no toll free. eye There's nothing you pay. eye maxe fe aɖeke o. Bridge gets everyone. Ana ya dzi ame sia ame la te ŋu toe The Almighty God. le Mawu ŋusẽkatɔ ŋkume. Christ has paid it all. Kristo xe fea katã. He died for your sin. Eku ɖe wò nu vɔ̃ ta. Took your sin away. Etsɔ wò nu vɔ̃wo dzoe. Has paid it all. Kristo xe fea katã. You don't need to think, what can I pay? Mehiã be le abuta bena ɖe efe ke maxe o. I do. Nu ke mawɔ hã. Everything is paid for you. Nu sia nuawo xe be fe ɖe ta wò lo. Everything you do now is come. Nu ɖeka le awɔ kpɔ nyi bena va. You do now is believe. Nu ɖeka yi ke le agbe wɔ kpɔ nyi bena xɔ edzi se. Only thing you do now is receive. Nu ɖeka le awɔ kpɔ nyi bena ɖe xɔ edzi se mɔ ƒe amenuveve. Have all men to be saved. Yi ke di bena amewo katã woakpɔ xɔxɔ. Come unto the knowledge of the truth. Ale be woava si dzedze nyateƒe la gbɔ. And to come to the knowledge of the truth. Ale be woava nyateƒe la ƒe si dzedze la me. If the bridge is built and you are ignorant of the bridge. Ne tɔ be wotu ana alo wotu pɔn gake menya oa. If the bridge is open and you don't know the bridge is open, Ne be wohu ana be woatu edzi vɔ woa menya oa. you will not cross over the bridge. Mava to ana dzi gbeɖe o. You remain where you are. La gakpɔtɔ nɔ afi lelea. You'll be saying, I wish there were a bridge that can take me to the other side. Anɔ tame bu be o ne ɖo anyo be woatu pɔn alo woatu ana to fia la nyo lo. Wants everyone to come to the knowledge of the truth. Edi bena ɖe ame sia ame nava si dzedze nyateƒe la gbɔ. That Christ has died. Kristo ma si ku. That Christ has lifted up. Kristo ma si wokɔ ɖe dzi. Wants everyone to come to the knowledge of the truth. Edi be ame sia ame nava si dzedze nyateƒe la gbɔ. Whosoever will may come. Bena ame sia ame si lɔ̃ la neva. Look at verse 5 there. Kpɔ kpukpui atɔ̃lia ɖa. It says in verse 5, Kpukpui atɔ̃lia Timoteo gbãtɔ ta ve kpukpui atɔ̃lia. Elabena Mawu ɖeka kple avuléla ɖeka God and man. si le ame Kristo Yesu la koe li. And one Si le Mawu kple amewo dome. between God and man. Avuléla ɖeka Mawu ɖeka si le Mawu kple amewo dome. Ame yi ma si nye Kristo Yesu. There are things that Si the nye world shares together. ame ke na bena ɖe xexea katã kple Mawu awɔ ɖeka. Son
evi ɖeka koe li S-U-N, sun in the sky. Eh, It serves Israel. ne eɣe yi ke le dzia The word ŋdɔkusu yi ke le dzia ehuna ne Israeltɔ ehuna ne wetoɖoƒetɔ ehuna ne Indiatɔ ehuna ne Asiatɔ ŋdɔkusu alo ɣe ɖeka yi ke le dzia ma lo ele dɔ wɔm na ele huhum na ame sia me ɣleti hã ɖeka koe li serves everyone. ɣleti ma eɖina na ame sia me We need to understand. ele be míase gɔme As we go from country to country, ne míetso du ɖe me yi du bubu mea as we go from nation to nation, ne míetso dukɔ ɖe yi dukɔ bubu mea there is only one God. Mawu ɖeka pɛ koe li There's only one creator. wɔla ɖeka pɛ koe li And that God is holy. eye Mawu ma le kɔkɔe That God is loving. Mawu ma lɔlɔtɔe That God wants you to come. Mawu ma di be wòneva The same one God. Mawu ma ɖeka pɛ And then there's only one mediator. eye avuléla ɖeka hã koe li You cannot say matia us that mediator. wotsɔ avuléla ma fia mi Reveals to us that mediator. wotsɔ avuléla wode avuléla fia mi And Jesus Christ. si nye ame Kristo Yesu la koe li This mediator was that for you. ye nye avuléla yi ke ku ɖe ta o As you realize, ene dzesi one mediator, be avuléla ɖeka pɛ koe li God and all men, le Mawu kple amewo katã domea Christ Jesus. Kristo Yesu And you believe on him. exɔ edzi ese And you put your trust in him. eye le do ŋu ɖe ŋu And you put your confidence in him. eye le do dzi ɖe ŋu The man Christ Jesus. ame Kristo Yesua Look at verse 6 there. kpɔ kuku adelia ɖa Verse 6, who gave himself to ransom as ransom for all. ame si tsɔ eɖokui na abe fexexe ɖe amewo katã ta la ene For everyone, exe fe ɖe amewo katã ta everyone there. exe fe ɖe ame sia ame ta ame sia ame si le afi ma ame sia ame le afi ame yiwo katã le kame le míakpɔm le dukɔ sia dukɔ me ame yiwo katã lia A ransom for all. etsɔ eɖokui na xexe fe ɖe amewo katã ta Testified in due time. bena ɖe wòanye ɖaseɖiɖi le eƒe Revealed in le ye ŋutɔ ƒe ɣeyiɣi la dzi presented to you to believe. bena ɖe woaɖe afiɔ ne le axɔ dzi se le eƒe gaƒoƒo dzi Mediator between God and sinful men. avuléla le Mawu kple nuvɔ̃wɔlawo dome Yes, come. eva He is a mediator ye nye míaƒe avuléla because he has done what ought to be done. elabena si ko wɔ nu si wòdze be woawɔ ta la Now salvation is available. azɔa ɖeɖekpɔkpɔ eli na ame sia me Forgiveness is available. nuvɔ̃tsɔtsɔ ke ali na ame sia me Freedom is available vovokpɔkpɔ li na ame sia me for you, na wo for him, eli na yamea for her, eli na nɔvinyɔnua everyone eli na ame sia me all over the world. le xexea katã me Lifted Christ, the mediator, is now available for you. Kristo si wokɔ ɖe dzi si ke nye avuléla eli na ame sia me le le mɔ dzi That journey, tɔte mɔzɔzɔa going through another road that doesn't have the bridge. etsɔ emɔ bubu yi ke emɔ ma ana mele dzi o Turn around trɔ and see the bridge that God has given us. ne nàkpɔ ana alo pɔn yi ke Mawu ɖo na mía Christ and only Christ. Kristo ɖeka hã ko The only Savior. Kristo ɖela ɖeka pɛ Only Redeemer. Kristo yi ke nye xɔla ɖeka pɛ To come and believe on him. eye ele be lava ena xɔ edzi ase Away from all the preconceived ideas you have about the mediator, about getting to God. And you come to this foremost truth, final truth,
That through Christ, you can believe and then come to God. ele bena na jole susu manyoma sikale wokure alesiam gotola wakpo de dentia e na trova Kristo de kape sikanye moy keju atu akere mauncha na trova me. Look at number 2 there. Yakpo velia la fia. It is the ministry of grace for surrendering men. Amanveve dowo na mesio bobo orokuya. The ministry of grace Amanveve dowo to surrendering men na ameyo kata glorokure ma wasime. is from God. Amanveve ma ugbo so. Origin of grace is from God. Amanveve jochope nyamau. The giver of grace, that is God. Ma wenya mekana na amanveve ame. Grace does not originate with man. Amanveve matsu amegbetogbo o. Grace does not originate from the earth. Amanveve matsu anyigbaji o. Look at the earth. Ikpo anyigbara. If you're going to get anything from the earth, you have to work for it. Ne tobe la kpo nane tso anyigbaja elebe la wo dokurenchi. To sow, Elebe la fanu. you have to dig, Elebe la ku anyigba me. to cultivate, Elebe la nglonu. you have to sweat. Elebe la jade. Because grace does not originate from the earth. Elabe amanveve matsu anyigba me o. If you're going to buy anything, get anything. Ne tobe la fle nane nwa la swasiwa. Cannot go to the market Matia yasime kwa. and say, give me that. Agro mi chonu yanam o. Mi choke me hanam. Mi choke me hanam. By grace. Market does not operate that way. Amanveve me wona dola sime o. You have to keep something out of your own life. Elebe la tso nane ike la gbomu atona. Keep the money. Ne yasime agaele do la tsona. Exchange Elebe la tso ga na gafi la khonu idinele a. is trade by barter. You give what you have, and then what you want is given to you. Enu idinele ari. Elebe la so nu la siwana afi la tia khwe. Does not operate by grace. Anyigbaji de. Amanveve me wona dori o. Market does not operate by grace. Amanveve me yasime o. That's why some people don't understand. Ye we ba mo me se anu agomo. They want to get salvation. Obo yo akpo dede. They think it's by works. Obu be do yo awo afi. What I do, Nu kama wo. what I give, Nu kama na. and what I manufacture. Nu kanti mo dole a. This is heaven's kingdom. Enya ya de jifo ferfo me gboma yire. Redemption from heaven. Dede kpokpo ikecho jifo. Redemption from heaven. Koko pleto jifo. It doesn't operate the way they operate the market in town. Mano na be asime nu owo ne o. The ministry of Christ is the ministry of grace. Kristo be doda sia amanveve be doye. To pay nothing for salvation. Bena ma khe naneke de kpokpo ta o. Do not work for salvation. Ma wo dore ke bena ne ate kpo de o. Do not shed enough tears for salvation. Ma be la jade gafi akpo de o. You do not have to go and climb a holy mountain for salvation. Ma be de ave lia to koko afi akpo de o. You do not need to go and wash in the riverside for salvation. Ma be de ave alechi le toma afi akpo de o. To get some candle and get some incense and burn for salvation. Ma be de ave sivele asilifi afi ate akpo de o. You do not have to give anything. Give your child and throw it to God for salvation. Ma hia be la so naneke na o sovio na sovio fugboro ma ugbo ne la akpo de awo. The way market things come unto us. Ela benade o ma de kpokpo de ma la be asime no aflenu o. By works. Ma ye be do me o to o. By the grace of God. Voga ke ma pa mon veve nana. Ministry of grace to surrendering men. Amanu veve do yade. Evana na monsieur glodu kure ma usime. Salvation. Evana de kpokpo. You come for forgiveness. Eva beno so e ponu vo keye. Come for peace of mind. Eva benade. O ye haya kponti afale e basusume. You bring in your hand to pay for that forgiveness. Tama hia be la so nane ke dasi avia va pra manu veve o. Grace. Amanu veve kwela na. De kpokpo. All by grace. De kpokpo ko amanu veve nana. Forgiveness all by grace.
Nouveau chochokia de amon veve nana. All by grace. Vovo kpokpo de amon veve nana. Agbeye ye nonoa. New relationship with God. Kado de ye Kple Mawu. All by grace. Ye kata de maba mon veve nana. Ephesians chapter 2. Bo Efeso ta evera. There from verse 8. Pukunyelia. Ephesians chapter 2 verse 8. Efeso ta ve pukunyelia. For by grace are you saved. Ela bena amon veve ocho de mi. To koseme. By grace are you saved through faith. To amon veve oto de mi to koseme. You understand now? It's not like they do it. The world. Ekpe. Emanya leko wone kaka meyola. I give you money. Ma choga no. Can you give me salvation? Do la so de kpokpo na ma. I give you good works. Mo cho donyu o na. Can you give me salvation? De la chon de kpokpo na ma. Give you my tears. Mo cho nya da si o na. Can you give me salvation? De la tenso de kpokpo na ma. Give you my own manufacture. O nu iti mo do le mo cho na. I manufacture in the factory of the world. I give you that. And then you can give me what you manufacture from heaven. It doesn't work that way. Nu mo cho Adamu wo le kaka mari mo cho no bena de. Na hama kpo de awola dipo be nu de. O mo wone na ma o. Saved through faith. Amon veve oto de mi to koseme. Salvation already provided. De kpokpo odu ya nyivo. The bridge is already built. E pon anare o chivo. All you need is to trust. Nu ikala okola kareji. I know that bridge will carry me. Menyaba na mo to anaja anama mukwem o. No, I will not be turned back from the gate of the bridge. Menyaba na mo do anagboa o ma trom yi magbedu o. I know that everything Christ did was for me. Menyaba nu senu ke Kristo wa tanye o wedo. By grace, To amen veve me. not by trade, by barter. Menye benade afle nu o. By doing something, piling up your own good works, and then God, look at my good works, it's high now. Can I have that salvation? Menye benade ali ko nu nyu o oroji kakwa ko iji geleje. Afia be ma ukpeda atia ko atia na de kpokpo ma awo. Nenema o yina kaka me ma. All the things that come from heaven Nu yo kata choji poya. can only receive by grace. Amon veve kwe la tia so ho. Free, Vovo kpokpo. free, Vovo kpokpo. because it's a gift coming from God. O chono fa la be ma ugbo ocho. Grace, are you saved through faith? Ebenade amon veve ocho de mi to koseme. By faith. Kose nana I believe mo kwase. Christ has paid it all. Kristo khafu akata. I believe Mo kwase. what Christ has done is sufficient for me. Nu si Kristo wari esu hoho nam. I believe Mo kwase. I don't have to add my non-essentials to bring salvation to me. Mele bena ma so nu ikamanya nu vavi asokpe afi ye ma kpo de o. Yes, are you saved through faith? O amon veve ocho de mi to koseme. And that not of yourselves. Eye esiala mo cho mian to wo miam o. For yourselves. E ga on toto we. It's what you earn. Nu me esil le wo dokpo e to we. The good works you are trying to present to God, that's of yourself. E donyu o wo si oriji bi asodo ma hukumu ade e wewe. The tradition of your father, great-grandfather, all those people that you bring, that's of yourself. Togbi o fofo o pe enu o wo si obe asofia de. E ma de nyu nu ke cho mi agbo. Vanu eva ma ugbo ya. Having works for yourself. Ma e do de ke mo do la so gbo o. Ma so gbo o. The gift of God. Voa ma open nana e. It is the gift of God. Ma open nana e. Salvation. Gift De kpokpo ma open nana e. as I breathe in and breathe out. Esi mo le gbogbo ma. What did I pay for that? E fo ke me khereta. The gift of God. Ma open nana e. As I go through life, Esi mo le agbe ame. walk on solid ground. Esi mo le zozola nyigba pupu dia. What did I pay for the solid ground? E fo ke me khera nyigba pupu ata. Can you pay for that? Atia ke fereta. The gift of God. Ma open nana e. As you drink water, Esi le chinum. the water from the sea, from
etsi ke tso atsiaƒu me Can you pay for that? efe ka xe ɖe ta It is the gift of God. Mawu ƒe nana ye As you sleep in the night and you don't know where you are, ne da lɔ zã me menya fi ke ve do ɖo you are gone. le dzo Almost unconscious. eye maganya naneke o You wake up. ne fɔŋli ɖo kpɔa egafɔ Grace of God. Mawu ƒe amenuveve ye Now you come. ivia eva ɖo As we have received other provisions of God esi le xɔme ƒe nana bubuwoa without paying anything, le esi me xe fue aɖeke o we come for forgiveness. míeva nuvɔtsɔtsɔ ke hã gbɔ Anything. ye hã mi ma xe fue aɖeke o For salvation, xena ɖeɖekpɔkpɔa paying anything. ye hã mi ma xe fue aɖeke o For redemption, xena xɔxɔƒlea without paying anything. ye hã mi ma xe fue aɖeke o Ministry of grace to surrendering men. subɔ amenuveve ƒe dɔ na ame yewoa wɔ dɔ hafi akpɔ nane Somebody has done evil. ame aɖe wɔ nu baɖa His conscience is accusing him. eye eƒe dzitsinya le fu ɖem nɛ His conscience is tormenting him. yeƒe dzitsinya le fu ɖem nɛ ale gbegbe He wants peace of mind. ebena ɖe yeakpɔ ŋutifafa dzo Wants forgiveness. edzi be notsɔe ke ye dzro He must roll on the ground to punish himself. atia mli gbo le anyigba sɔ he to na eɖokui Put those pebbles on the ground. atia tsɔ nuwo ɖo anyigba Lie on those pebbles. eye wòanɔ mimli le aka dzi Roll over the pebbles. eye wòanɔ mimli le neka dzi He must put some pins on the ground. la sɔ piniwo ɖo anyigba Roll on those pins. anɔ mimli le piniwo dzi He's trying to say, I punish myself so I can have pardon. edzi be yeagblɔ bena ɖe yele funyafunya wɔ yi ɖokui kple su bena ne yeakpɔ tsɔtsɔke I work for it so I can have salvation. mewɔ dɔ ya ele be makpɔ ɖeɖe Not of works. menye dɔwɔme wòtso o Any man should boast. bena ame aɖeke na gaƒo adegbe o For it and you bought it. ne wɔ dɔ Proud of the car. Look at what I bought. ne wɔ dɔ kpɔ gaƒleƒoa abe mi kpɔ ʋu me ƒle le aƒo adegbe ku ɖe ŋuti But when you don't have money to buy, gake ne gama le si wò la ƒle o and it is given to you as a gift, eye ame na wò abe nana enea you cannot be proud. mate aƒo adegbe o Salvation is son of grace. ɖeɖekpɔkpɔa ɖe amenuveve me wòtso Salvation is son of God. aɖeɖekpɔkpɔ mawu gbɔ wòtso This is what God has provided for us. nu ye mawu ɖo na mi And there's no way to boast. eye adegbe ƒoƒo aɖeke meli o Look at verse 10. kpɔ kpukpu wolia ɖa Verse 10, for we are his workmanship. elabena eyama ƒe nuwɔwɔwo mienye Workmanship of the Lord. míawo mienye mawu ƒe nuwɔwɔwo Hands are puny hands, are dirty hands. Did not join his hand to transform us. míaƒe asi yiwo ƒo ɖia mekpe ɖe mawu ƒe asi dzi hafi wòatrɔ mi o We are his workmanship. míaƒe eƒe dɔwɔwɔ mienye Jesus wowɔ mi le Kristo Yesu me unto good works. hena dɔ nyui wɔwɔ Now we're saved. evia mi kpɔ ɖeɖe We're created unto good works. eye wowɔ mi hena dɔ nyui wɔwɔ We don't get salvation by previous good works. mi mate akpɔ ɖeɖe esi ke miewɔ dɔ nyui o The good work before salvation, dɔ nyui wɔwɔwo do ŋkɔ na ɖeɖekpɔkpɔa partially good. enye nu nyui afã kple afã It's good on the earth. enye nu nyui le anyigba dzi It's not good in the sight of heaven. gake le dziƒo ƒe akpa dzia menye nyui o It's good like on the one side. enye nyui le akpa ɖeka It's not good on the other side. eye menye nyui le akpa velia o Good work before salvation, dɔ nyuiwo le wɔ do ŋkɔ na ɖeɖekpɔkpɔa not good enough to merit salvation. womenye dɔ nyui kaka la na ɖeɖekpɔkpɔ o Now God gives you salvation.
Fifiare Mawu ntɔ va na ɖeɖekpɔkpɔ azɔ. You become his workmanship. Ele va zu eƒe nuwɔwɔ. Christ Jesus. Wowɔ le Kristo Yesu me. This is when real good works take place. Eye eya ye dɔ nyuwɔwɔ ntɔ va dzena gɔme ya. Good work inside and outside. Dɔ nyuwɔwɔ meme kple gota. Good works practical and purposeful. Dɔ nyuwɔwɔ si ke wowɔ hena taɖodzinu. Good works on earth approved in heaven. Dɔ Good works. dɔ nyuwɔwɔ le anyigba dzi si ke dze Mawu nu. Which got before is the ministry of grace to surrendering men. Enye Mawu ƒe amenuveve ƒe dɔ bena ɖi na amewo akpɔ ɖeɖe. As you surrender to God, Ne miebɔbɔ mia ɖokui na Mawua. say, Lord, here I come. Bena Aƒetɔ meva. I depend on grace. Meku ɖe amenuveve ŋuti. Depend on what Christ has done. Meɖo ŋu ɖe nu yi ke Kristo wɔ ŋuti. Then salvation comes to you. Ema ya ɖeɖekpɔkpɔ ava na o. Look at number 3 here. Míakpɔ tɔ̃lia. Number 3, his mercy and goodness for sick, suffering men. Eƒe nublanuikpɔkpɔ kple eƒe dɔmenyɔ na dɔlélawo. Mercy, Nublanuikpɔkpɔ, goodness dɔmenyɔ for sick, suffering men. na dɔléla fukpelawo. For the mediator came Hafi avuléla la va. in the world. Amewo le dɔlé le xexea me. Before the mediator between God and men came to earth. Hafi avuléla le Mawu kple ŋgotɔ dome la va anyigba dzia. Too much suffering on earth. Ame geɖewo le fu kpem le anyigba dzi. A young man looking at a city or village. Sɔhɛ aɖe le kɔƒe du aɖe kpɔma. Too much sickness in this village. Ebe amewo le dɔlé le kɔƒe ya me ŋutɔe. There's too much suffering in this village. Amewo le fu kpe le kɔƒe ya ŋutɔe. And he goes to an older, elderly man. Eye wòdzo yi ame tsitsi aɖe gbɔ le dua me. He said, elderly man, Ebe amegã, I see there's much suffering in my town. mekpɔ be le míadea amewo le fu kpe ŋutɔe. Much sickness in my place. Mekpɔ ame geɖewo le dɔlé le míadea. Wise man, Nunyala, elderly man, amegã, is there a village in the world? Is there a city in the world where there's no sickness, no suffering? I want to go there. ɖe du aɖe le xexe ya me. Ye dɔléle mele moa, ne ma yi ɖe me. And the wise man said, Eye ame tsitsi agblɔ nɛ bena, you have to go out of the earth to get to a place where there's no sickness, where there's no suffering. ele be le adzo le anyigba dzi. Eye afi ma ya dɔléle kple fukpekpe meli o. Only on the other side of the earth. Le anyigba ƒe akpa kemɛ dzie koe. Only on the other side of time. Ne le dzo le anyigba dzia ye koe. Can you go to that city that has no sickness, that has no suffering? Ne dzo le anyigba dzia hafi le ayi ɖe du yi ke me ye dɔléle fukpekpe le o la me. Vɔ le anyigba dzi ya, In every village, le kɔƒe sia kɔƒe mea, le anyigba dzia, in every city, le du gã sia du gã mea, on earth, le anyigba dzia, in every country, le dukɔ sia dukɔ mea, sickness, there is suffering. dɔléle kple fukpekpewo li. And so when you cross over there, Ne le dzo le anyigba dzia ne gbe ko, no suffering, there'll be no sickness. ye koe makpɔ fukpekpe kple dɔléle o. Christ, our mediator, Vɔ Kristo, míaƒe avuléla, we are caged on earth, ekpɔ bena ɖi wolé mi de adzame le anyigba dzi. abandoned on earth. Ekpɔ be wogblẽ mi ɖi le anyigba dzi. He has been living in all eternity, Eli tso mavɔ yi ɖe mavɔ me. in the place where there's no sickness. Le teƒe yi ke ye He's been living dɔléle mele o. Eli tso mavɔ yi ɖe mavɔ me. in a place where there's no suffering. Le teƒe yi ke fukpekpe mele o. And he said, I'll go down there. Egblɔ, madzo yi anyigba dzi. Them only what heaven can supply. Mayi ava wɔ nu yi ke dziƒo la tia na. I'll give them what the life on high can supply. Matsɔ nu yi ke dziƒo la tso ana la ana wo. And he came here, Eye wòva fi ya. came with mercy, Eva kple nublanuikpɔkpɔ. came with goodness.
sickness, eva kple dɔmenyo heal the sick, bo ayɔ dɔ na dɔnɔwo and to relieve the oppressed. bo aɖe game yiwo te ɖe anyia. Christ has now come. Kristo ava azɔ He has brought salvation. ehe ɖeɖekpɔkpɔ vɛ He has also brought healing. ehe dɔyɔ hã vɛ Came from heaven. etso dziƒo va And he provides for us eye wòna nu mi the privilege of heaven on earth. dziƒo be gomekpɔkpɔ le anyigba dzi. We're told in Acts chapter 10, Wogblɔ na mi le dɔwɔkpe agbalẽ ta ewolia me from verse 38. kugbe tɔvɔ nyia me bena Acts chapter 10, verse 38. dɔwɔwɔwo ta ewo kugbe tɔvɔ nyilia God anointed Jesus of Nazareth ale si Mawu tsɔ gbɔgbɔ kɔkɔe la kple ŋusẽ hesi nɛ coming to earth. esi Kristo gbɔna mía gbɔa. Everything earthly people will need, he provided and put in Christ. Nu sia nu si ke anyigbadzitɔ la hiã wotsɔe de Kristo me. The people on earth will need salvation, he provided for Christ. Esi ke anyigbadzitɔ hiã ɖeɖekpɔkpɔ etsɔe de Kristo me. The people on earth will need healing, he provided in Christ. Anyigbadzitɔ hiã dɔyɔta etsɔe de Kristo me. The people on earth will need deliverance, he provided in Christ. Anyigbadzitɔ hiã katutu etsɔe do Kristo me. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power. Yesu Nazaretɔ la ale si Mawu tsɔ gbɔgbɔ kɔkɔe la kple ŋusẽ hesi nɛ. Went about doing good. Ame si tsa hele nu nyui wɔm. About doing good. Ame si tsa hele nu nyui wɔm. Christ is still the same today. Kristo ma egale egbe. Anywhere he comes, Esia afi si wòva doing good. ewɔna nyui. As he comes to you tonight, Ne va gbɔ fia ya ɖe. as he touches your life Ne tonight, kasi ŋuti fia ya. as he reveals the mercy of heaven to you Ne tonight, ɖe dziƒo be nublanuikpɔkpɔ fia ya. as he brings the goodness of God to you tonight, Ne ɖe Mawu ƒe dɔmenyo fia fia ya. he'll be going about. Anɔ yiyim. He goes from one person to the other. Adzo le ame ɖe gbɔ ayi ame bubu gbɔ. Goes from one city to the other. Atso le du ɖe me ayi du bubu me. He goes from one nation to the other. Adzo le dukɔ ɖe me ayi dukɔ bubu me. He goes to the people here at the Alpha location. Adzo le teƒe ya le ame yiwo ke le mía gbɔ ame yiwo le mía gbɔ gbɔ. There, online, Ayi ame yiwo ke le kame le mía ŋkɔ sema gbɔ. anointed, Wosi ami nɛ. provide everything you need. Bena ɖe nu siwo hiã wòa tsɔ ana o. He's been empowered. Wosɔ ŋusẽ do nɛ. Do what needs to be done in your heart, in your soul, in your body. Bena ɖe nu yi ke hiã be woawɔ le wo luʋɔ me le wo gbɔgbɔ mea woawɔe. About doing good. Eyi hele nyuie wɔm. In all. Eye wòyɔ dɔ na amewo katã. Eye wòyɔ dɔ na amewo katã. Healing all. Eye wòyɔ dɔ na amewo katã. You know, sometimes you go to the hospital, Ya ɖo ya le kɔdzi ɖe. you want to be healed. Le be ne akpɔ dɔyɔ. See, you need to go to the specialist hospital. Wo be elura yi specialiste gbɔ. Your pain, your challenge, we don't handle that here. Wo be nu ya le woawɔ ma míanyi ma tia wɔ nɔ le afi yɔ. You go to a specialist hospital. Wo bena ɖe elura yi kɔdzi ɖe yi ke ma ko wɔna. Special hospital specialize, but we don't specialize in your area of concern. Wo be wo ya le mía gbɔ le afi ya ɖe edɔ ma yi ke le lo ma mi me wɔna ya le afi ya o. But in the case of Christ, Gake le Kristo ƒe akpa dzia heals all. eyɔ dɔ amewo katã. Whatever your sickness may be, Le kake ye wò dɔlélea. whatever your pain may be, Le kake ye wò veve sesea. whatever you have discovered you are suffering from, Nu yi ke le do dzesi bena ɖe ye nye fu kpɔm ye lea. now all that were oppressed of the devil, Eye wòle nyuiwo xe da gbe le ame siwo katã dzi abosãɖu la ŋu elabena Mawu li kplii. the Creator was with him. Wɔla li kplii. For the highest power on earth in heaven is with him. Dziƒoʋĩtɔ ƒe ŋusẽ le anyigba dzia li kplii. For the universal power of God was with him. Mawu ƒe ŋusẽ ɖeka hɔ̃ ma yi ke wɔna dɔlɔxea ke me eli kplii. Christ is here tonight. Kristo le afi ya fia ya. He has been lifted up. Wokɔe ɖe dzi. He has built that bridge Wotu ana between you and the
Almighty Le miakple unse katatoa dome. you have guilt, Fombubu la condemnation. fombubu le meo. You have the sense that you are going to a destiny of punishment. Le nyembe na fike le do tadoa de. Gbegbele me le do tado. Because of the consequence of your sin. Le wonu vompo mosoruta. Tonight you can come to Christ. Tiens ya la tiava Kristo gbo. I say, Christ, I come. Agblebe na de Kristo me va. Christ, I believe. Kristo me kwese. Christ, I take your forgiveness. I take your salvation. Kristo me xɔ nu vɔ tsɔtsɔ ke eye me xɔ wo ɖeɖe kpɔkpɔ. Whoever shall call on the name of the Lord shall be saved. Ame sia ame si la yɔ aƒetɔ ƒe ŋkɔ la akpɔ ɖeɖe. And after that, salvation for your soul. Eye ɖeɖe kpɔkpɔ na wo luʋɔa megbea. Salvation for your eternity. Eye ne kpɔ ɖeɖe tso mavɔmavɔa. Has healing. Axɔ dɔyɔ na wo ŋuti la hã. Deliverance for your life. Axɔ katutu na wo agbe hã. And it will do all things well in your life. Eye wòawɔ nuwo katã nyuie le wo agbe me. The mediator, Avoulela his ministry, eƒe subɔsubɔdɔ and his mercy. kple eƒe nublanuikpɔkpɔ. All available for everyone now. Nu yiwo katã sɔgbe na ame sia ame fifi la. Available for you now. Esɔgbe ɖi na wo fifi la. Available for whosoever will call on the name of the Lord. Esɔgbe ɖi na ame sia ame si ayɔ aƒetɔ la ƒe ŋkɔ efia ya. To give you the chance now Tama nɔ mɔnukpɔkpɔ to make a decision. bena nawɔ nyametsotso. A decision to believe. Nyametsotso be yeaxɔ se. A decision to trust in the Lord. Nyametsotso be yeaɖo ŋu ɖe aƒetɔ la ŋu. To know the mediator Elabe le nya Avoulela has built the bridge between you and God. bena etua na alo pɔn ɖe mia kple Mawu dome. And you want to go through that bridge, Eye le dzi be yeato anama dzi alo pɔna dzi. have forgiveness, Ale be woatsɔ eƒe nu vɔ̃ akee. have freedom, Ale be yeakpɔ vovo. have transformation. Ale be yeakpɔ tɔtrɔ. Heads bowed and eyes closed. Ya bɔbɔ ta ye mia ŋku. The Lord is very near. Aƒetɔ la le axawo dzi. And whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved. Eye ame sia ame si ayɔ aƒetɔ la ŋkɔ la woaɖee. Whosoever shall call on the name of the Lord shall be forgiven. Ame sia ame si ayɔ aƒetɔ la ŋkɔ la woatsɔ eƒe nu vɔ̃ akee. Whosoever will say, yes, Lord, I believe. Ame sia ame si agblɔ aƒetɔ mexɔ se la The price for my salvation. exe fe ɖe nye ɖeɖe kpɔkpɔ ta. There is nothing else I need to do. Naneke megahiã be mawɔ o. Only to believe on the Son of God Ɖe ko maxɔ Mawu vi la dzi ase. who died for me. Ame si ku ɖe tanye Take all my sins away. be wòatsɔ nye nu vɔ̃ katã yie. Who rose again. Ame ke gafɔ ɖe tsitre Bring life and justification. bena wòatsɔ agbe kple afiatsotsoa nam. Heads bowed and eyes closed. Mi katã míabɔbɔ ta eye mia ŋku. Over here in Hyderabad. Le afia le mía gbɔ. Over there online. Wɔame yi ke le mía ŋkɔ se le radio zivea. Wɔame yi ke le mía kpɔm le kamea. Ɖeɖe kpɔkpɔa tɔwoe ne yɔ ƒe ŋkɔa. Ela he ɖeɖe kpɔkpɔa vɛ na o. If you are receiving that salvation of the Lord now, Ne xɔ aƒetɔ be ɖeɖe kpɔkpɔ fi la. if you are receiving that forgiveness now, Ne le xɔ nu vɔ̃ tsɔtsɔ ke fia. anywhere you are, Afi sia afi si le lea. you can raise up your hand. Ate ŋu do asi ɖe dzi. Indicate I need free salvation. Asɔ ɖe fia bena ɖe yehiã ɖeɖe kpɔkpɔ vavã. To indicate I need forgiveness. Asɔ ɖe fia bena yehiã nu vɔ̃ tsɔtsɔ ke. To indicate Asɔ ɖe fia be I want the judgment of my sin to be taken away. ehiã bena woatsɔ yeƒe nu vɔ̃ ƒe ʋɔnudɔdrɔ̃ adzoe. Up that hand. Ke wòe ado asi ɖe dzi. Yes, Lord, Gblɔ be aƒetɔ mexɔ se. you died for me. Eku ɖe tanye Take my sins away. be nàtsɔ nye nu vɔ̃ ayie. There's no other sacrifice I need to perform. Vɔsa bubu aɖeke megali mawɔ o. Christ has paid for it all. Kristo xe fe ɖe wo katã ta. If you are raising up your hand, Ne kɔ asi dzia. you stand up. Na Telling the Lord ele ŋkɔnye sema. for salvation. Eyi le kɔ asi dzia nɔ gbɔgblɔ aƒetɔ la bena ɖe Mawu Stand mehiã ɖeɖe kpɔkpɔ. forgiveness. Mele afia bena ɖe ne maxɔ nye nu vɔ̃ be keke. To receive, Mekɔ asi dzi bena ɖe ne maxɔ ɖeɖe kpɔkpɔ. stand up. Kɔ asi dzi. Those who are giving Ele radioa. the Lord,
Elle nkoye sema. Only those who are receiving Kwasiji. forgiveness right now. Elle nkoye sema. Fisa fi yele kwasiji. Benadi. No acho nouveau wako. On the bridge that Christ has made, and they go to the heavenly Holy Father. Amewo kata kwese benadi. Anaya Kristo tu. Point ya Kristo tu ya toji aire jipo fofo agboa wa obe nyagromile. Do that in Hyderabad here. Nemye wala fi ale radio agboa. Those online do the same thing. Amewo kata le kamele mianko sema ho wona no make. Not waiting for work anymore before you are saved. Mima gaba agbowo wafu. Mia wodo afi ekpo dede o. He has given you the privilege you can be saved right now. Ela be enna ogomo popo bena fifia nto go ha la ti akpo dede. Raise up your hand, you stand We akwasiji na dogbera. while you're standing. Esine kwasiji a. Pray to the Lord. Dogbera na potoa. He can hear you. Ela senkolu. Here's quiet prayer. Ela senko. Ele radio JVA. Ele nyasem. Ele radio JVA. Ele nyasem. Ekpo benadi. Yebo nouveau maga nu anyo. Yele kwasire dia. Oh. Dogbera. Globa poto mo khoji ose. Apoto mo nya benadi. Nouveau la mo nya gblene. Good works cannot save me. Nye donyi o mati adem o gblene. Ele kamea. Le mianko sema. Globe Kristo me va. Kristo va. Sins may be forgiven. Bena wacho nye nouveau akem. Christ has come. Kristo va gblene. That salvation may come to me. Bena dede kpokpo wa swasinye. All I need Nui me hia. is faith in Christ. Yenye kwasele Kristo me. Lord, I believe. Apoto me kwase. I believe Apoto me kwase. what Christ has done Nusi Kristo wa. is sufficient for my salvation. Esuna nye dede kpokpo. Thank you, Lord. Apoto akpe. I am saved. Me kpo dede. I am forgiven. Ocho nye nouveau akem. And my life Nyagbe. will now produce the good works approved on earth and approved in heaven. Azon lawo nu jojwe. Sike aje anyigbaji tonu. Wa gajeji poto hanu. Ifi amado gbera de ta. Father, we thank you. Fofo mi da pe na o. We thank you for the plan of salvation, Mi da pe no dede kpokpo be dodo ata. for the provision of salvation. Kana nunana sile wona dede kpokpo ata. Thank you for the pardon that comes in salvation. Mi da pe no de nouveau toto ike va ata. Me do gbere la me se meta. Standing to receive, Si o kwasi jibo ya kho. standing to obtain Si o kwasi jibo ya kho e. salvation you provide. Ya kho dede kpokpo ikele na me se me. Pray, Lord, grant them Me do gbere poto benari. sins are forgiven. Na o kakara jibo o chobo nouveau ke o. Grant them assurance salvation is there right Na o kakara jibo na de cho gbaji o kpo dede. and the grace to keep on living. Eya mon veve skla na wa no agbe a. Recipients of grace live Aba ka mo si o kwa mon veve no agbe ne a. to everyone. So mon veve na o domoto de sia de. Peace of mind, Susu mo be nti fafa. victory of salvation, Dede kpokpo bo jijo. victory of salvation Pre jiduru sikele dede kpokpo me a. to everyone. Tso na o do me sia me. Jesus, Le Yesu. Pon ko me mi do gbera la. and everybody say, Eya me se me ne gboro be na. Amen. at the time we're going to give a little space of time Eya mia na monu vide. for counselors to come there. Benadi. Esike mi senya avo keke a. Keep on standing online anywhere, everywhere you are. Fide kpekpe kelele a. And then after a few minutes, I'll come back. Le minute viere me gbe a. Mia do gbeda ne doyoyota. Eye maula yodo na dolela o. Ele nkonye sema. There with you now. Ese maunya. For the decision you've taken, Devi ma bia le wo de kopra me benadi. counselors will come to you De anyigbare li de juade li kola yodo fifila. Because of what you do, Manya nui kele wota olu. but because of what he has done. Va nui ke ya wa etai. It's not your feeling Mai be nui kele sesele na mena we o. of Christ.
Voir Kristo bon c'est le doigt on. The anointing of Christ. Kristo pas a misisia le doigt on. Yesterday, today, and forever. Kristo ari ale ule chova ya nma ko gale gbe nma ko gano da. He reaches you there. Elle de gbo la fi malele. La kasinti la fi lele. When we mention the name of Jesus, Ne mie yo Yesu ben ko a. the sickness in your body will vanish away. Do lele ikele na mano ala busi. And you'll realize what he has done. E la jesi nu si o wa. So, if you have any sickness you want us to pray about, E ya tane do lele na mano ji wa do gbera dentia. Do lele vevie. sickness, Do lele vevie. a kind of sickness that is terminal. Do lele ube ona rekma galio. Any other kind of sickness Do lele bubude. or disease or infirmity. Alo do lele do kola manu reli. How God anointed Jesus of Nazareth for the Holy Ghost and with power. Yesu Nazar tola alesi maucho gbogbo ko promse khasine. And he went about doing good. Eye wole chacha khale nunyu wom. It's good. Do yo anunyu Goodness of healing comes from Christ. eye do yo ponu ya cho Kristo boy. Healing all that were oppressed of the devil. Amesio kata dia bo sound ele gbe dam le wonchi. Ela bena mauli pli. That God is still alive. Mama ga kotola gbelo. That Christ is still alive. Kristo ga kotola gbe. Now he will touch you and heal you. Azon la kasincho elo ayodo. This online and this are in front of me. Ameyo le kame, ameyo le nkunyamea. Everyone, everywhere. Amesia me la fisi afi. Anyone, Ameyo le kame, ameyo le radio agbo. any sickness, you can raise up one hand. Ne dolele ji akwasi re kaiji. The hand where you have the sickness or the disease. Eye so asiveli ado afike le voma. And we'll pray Azomi ado gbera. and I'll give you the healing. Eye doyo avanao. And you will see. E la khwe. You sense it in your body. See what God has done. E la se. Nui ke mawu na wa nko le wolame. The time has come. Game asulo. Raise up one hand. Do asire kareji. Lay the other hand where you have the Na so asire kado afi le vomaji. Tepo le vomaji. Ma do gbera zon. The healing is coming now. Doyo yo agbona na wazon. Father, in Jesus' Fofo name, le Yesu pankoma. Christ has been uplifted, Kristo a odu ereji. revealed to the people Ederu kushamo. as the mediator, Abe Avoulela ne. Messiah, Abe Mesia ne. one that has all power, Aba mesisi unsekata le ne. power to save, Unsesi dena me. power to heal, Unsesi yo adwa me. power to deliver. Unsesi tuaka me. I pray for everyone here. Me do gbera me se me yela filata. Forth your healing power. Apato do yo pon seroda. Give them your healing provision. Do yo pon nana roda me se le radio agbo. Pray there be a performance in every life. Apato me do gbera be nu ne jora gbese agbo me. Le moviaji Sickness away. de dolele ojo. Take that pain away. De vese semajo. In your body. Numa tele unti la me bodegbe. Right now. Dogo azon. The difficulty in breathing be healed. Awo ika gbogbo mo ga so mo degbe. Poto yo le Yesu ben koma. The long-standing problem and pain. be Dolele ma ikele jote poji. Vevese sema ikele jote poji a. Mo degbe poto yo. blind eyes, I command those blind eyes be opened and begin to see. Nkumo yo ti, nkumo yo gba mo degbe. Mi funu mi akponu. Up and down. Ame yo toku na onya mumui. Christ comes to you now. Kristo be unseva mi ajifila. And the deafness vanishes away. Bena toku kunejo. The dumbness vanishes Ade away. tutu no vuno afonu. I pray for those who have paralysis. Ame si okpliwa mo do gbera do ta. You're in a praise, you're in a wheelchair. Elle te pere ka echi kekevime. Ezozon kprekpo. The power of God is sent unto you right now. Ma bon se va gbo fifila. Rise up and walk in Jesus' So name. na zon le Yesu pen koma. And whatever you have, E nu se nu ya siwa. sickness or infirmity, Dolele la me gbegbela. Nko kele si o. however long it has been there, Elle la fi ma te po jiji o. the healing power of God is coming upon Ma you po now. do e pon se va ji o fila.
The healing touch of the Lord is coming apotro upon you do now. basika me va jofila Be healed. bodo yo Be delivered. hokatutu You are set free. ekpo fofolo Everything that was there before, nusio la fi matan causing pain and suffering, sikale vevese se dono le funya wo mo be removed right o now. do kata jofila Free, hovofo kwakpo healed, bodo yo delivered. hokatutu Confirm each and every life. apoto do peji la gbesi agbeme apoto akpona o It's done. evama In Jesus' name I pray. le yesu ponko me madogbera le Amen. Amen. It's done. You can check up yourself. evama doro ki opo And you will see that the miracle ela healing kpo is already do yo po imparted nukunu unto evama you. vo evama no vo Believe.